Ali bin Abi Thalib angkat jenaka pahlawan, tegahan bandingan Zulfaqar ke penari. Allah siga gesinta berkape dalam tanah jila bersikan, kape yang ladom pingsan kalat Sayyidina Ali. Allah Nabi nayupeh gendrang tanda perangan sikape. Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi. Perang Badar masanya nayu perang biak Yahudi. Allah kape kaji berhimpun kaji glong jika pong Nabi. Allah kape kaji berhimpun kaji glong jika pong Nabi. Allah Nabi maju dalam perang necang tak kuasi kape. Hamzah kalah kuat kurang sang betanya le. Allah beda Abi Zubaidah berangkat ikut Nabi. Hati gudana pasang maju dalam perang sabi. Allah Ali bin Abi Thalib angkat jenaka pahlawan, tegahan bandingan Zulfaqar ke penari. Allah siga gesinta berkape dalam tanah jila bersikan, kape yang ladom pingsan kalat Sayyidina Ali. Allah Nabi nayupeh gendrang tanda perangan sikape. Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi. Perang Badar masanya nayu perang biak Yahudi. Allah kape kaji menghimpun kaji iglung jika pong Nabi. Allah kafe kaji menghimpun kaji iglung jika pong Nabi. Nasib endi Abu Lahab musuh orang Islam, mati dalam perang Badar di sinan tetiak bangke. Allah kape yang lado berjiplung takbir pun berkumandang, bendera umat Islam maju dalam perang sabi. Allah tetap Nabi Muhammad tinggai nanggro Madinah, tunduk perintah Allah nayu perang nanggro bukti. Allah situn Nabi dalam perang pedang agama Allah, agama Islam tedang sayang kawafat Nabi. Allah Nabi nayupeh gendrang tanda perangan sikape. Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi. Perang Badar masanya nayu perang biak Yahudi. Allah kape kaji menghimpun kaji glong jika pong Nabi. Allah kape kaji menghimpun kaji glong jika pong Nabi.